Dobro jutro, ohayo gozaimasu, anime fanovi. Danas radimo Naruto, malo analize. Snimile smo sa Dragoljubom malo o konverzaciji iz jedne scene sa Naruto. Evo samo da podijelim skript pa da pogledamo detaljno. Samo jedan minut. Evo, mislim da možete da vidite na ekranu. Znači u ovoj sceni, znači imamo Naruto, njihov anime. Imamo prvu scenu gdje Naruto kaže Omae wa itai nanda. Znači, da bi razumjeli malo bolje ovu rečenicu što nam Naruto govori, moramo da malo razmislimo o japanskoj kulturi u kojima je dosta se značajnosti daje godinama. Naprimjer, da li je neko stariji od nekoga. Ako ste, na primjer, 3. godina gimnazije, onda ste vi nešto što se zove senpai, znači stariji, senior na engleskom. Ako ste 1. ili 2. godina gimnazije ili ste 7. 8. razred, onda ste vi kohai, što znači junior, znači imamo seniors, juniors, znači da li ste stari i mlađi. Ima tako neke sličnosti, mislim, sa kulturom na Balkanu, konkretno u Srbiji. Na japanskom jeziku kada kažete mae je nešto kao in front, ispred nas, znači kad nekome kažete omae, većinom znači da ili dobro znate tu osobu, jako dobri ste prijatelji, drugari s tom osobom i ta osoba je nekako malo ili mlađa od vas ili možda nema iskustvo u nečemu u što ste uključeni, na primjer neki sport ili neka kulturna aktivnost ili možda i na poslu, ili ta osoba, ili možda se vi malo ljutite prema toj osobi. Znači, značenje je who are you. Ako želite biti više malo neutralni, ako nekoga pitate, na primjer neko vam kuca ili zvoni na vrata, možda je poštar ili tako nešto, riječ za you, znači tebe, je anata. Ne koristi se baš toliko puno u japanskom jeziku, većinom dosta značenje dolazi iz glagola, imamo isto i pasivne forme glagola da izrazimo više formalnosti u jeziku i tako dalje, da vas ne gnjavim, znači anatava je donata. Donata je iz huk, ko, deska, ko si ti. Ka je, znači kad postavljamo pitanje, ka. Tradicionalno na japanskom jeziku baš se ne koristi ovaj upitnik, više se koristi samo ovaj kao circle, ova tačka. Međutim, ja sam stavila tako da bude jasno da je to pitanje. Znači, riječ za who are you, ko si ti, ili ko ste vi, je donata ili riječ dare. Donata je više malo formalna nego dare. Znači, dare deska, a naravno možete reći donata da ili dare da. U tom smislu, ako ne želite biti formalni, ako želite biti na nekom formalnom nivou, onda donata deska ili dare deska. Znači, to je više kao polite language. Ja? Onda je Naruto kada je pričao, znači imamo Sasuke i Itachi, imamo fighting scene, kada se oni bore, jedna borbena scena. Tomodachi da. I ako želimo biti malo više formalni, onda ne koristimo ovaj glagol da, to postane automatski des. I znam da je kad napišemo na romađi nešto kao slično engleskom ili srpskom desu, međutim ovaj u se baš ne izgovara, nema tu neki stres ili intonacija, znači više je kao bez u, des. Znači tomodachi des, I'm a friend, ja sam prijatelj. I onda ako želimo nešto da neko ponovi, na primjer nešto nismo razumjeli ili tako nešto, mo ichido you ili mo ichido, znači ovaj glagol kad se nešto govori, you, imas. Koristimo znači ili des formu glagola, des form, ili mas form, des mas form se zove formalno u gramatici, japanskoj gramatici. Znači ovo na nekom više formalnom nivou bilo bi mo ichido imas, da reknem još jednom ili da ponovim. Onda u broj 4 imamo učiva. Uči, a možda sam pričala malo u drugim videu, ali da ponovim na brzaka. Uči može značiti kao nečija kuća, nečiji dom, ali isto se koristi kad govorimo nešto o sebi. Učiva, na primjer, ja mislim ovako nešto, umjesto riječi watashi, koja isto znači ja.
Znači, učiva mandara da. Znači, imamo da, opet postane des. Znači, učiva mandara des. Ili watashi wa mandara des. Onda imamo chanto kizuita. Znači, da li si nešto primijetio ili shvatio nešto tako ili shvatila. Ovdje imamo opet ta i onda se mijenja na desmas form. Znači, kizukimaštaka. Kizukimaštaka. Da li si još jednom to shvatio na nekom višem malo formalnom nivou. Onda imamo ikite iru, ova te form glagola, koja se dosta koristi kad povezujemo neke glagole. Na primjer, idem do stanice pa ću onda da uhvatim neki bus. Stanica je, riječ za stanicu je eki, riječ ići je iku. Znači, eki je ite, basu je bas, dolazi sa engleskom, znači slično srpskom, basu ni norimasu. Znači, kad povezujemo, koristimo te form. Znači, ikite imaska, are you alive? Da li je mandala živa? Znači, koristi, znači, ikite iru postane ikite imasu. To bi bilo to. Nadam se da sam malo vam predstavila malo više formalni način, formalne izraze ili formalne glagole u japanskom jeziku. Naravno, vi kao anime fanovi dosta učite više neke prijateljske, drugarske izraze koje je super i divno. Međutim, ako želite, na primjer, da, ne znam, jednog dana živite ili posjetite Japan, ako malo odrastete, na primjer, posle univerziteta ili tako nešto, onda se možda očekuje od vas da više malo koristite i formalne glagole, znači desmas. Nadam se da će vam ovaj video pomoći. Ako imate neka pitanja, komente slobodno pišite. I nadam se da ću napraviti još jedan video. Inače, baš jutro sam išla na terazije, vidjela sam dosta manga, anime, naravno i Naruto i One Piece i bilo još neki drugi više horror stil anime ili stripova. Znam da je Naruto i One Piece je sad popularan. Kad sam ja bila dete davnih godina, pčelica Maja je bila jako popularna. Ili, na primjer, kad je moj muž bio mali, bio je Kapetan Marko ili neki Blackstone ili tako dalje. Znači, svaka generacija ima neke svoje stripove, svoje anime, svoje neki hobi. Nadam se da će vam ovo koristiti u vašem poduhvatu, znači učenjem japanskog jezika. Hvala lijepo. Arigatou gozaimasu. Deva matane. Bye bye.